kasaysayanan. Pagmasisyan tayo po ngeni ing solemnidad ng Kristong Ari. Kaniting banal akapagbasusyan, ihabetala po karing kaya katamong panalangin, ding makatuking kayaduanan. Para king kaligtasan ng balang metong kaya katamong laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatadtamong miapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatadtamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kaya katamong eganaganang frontliners. Makanyan mo naman po, iabetala karing kaya katamong intensyones ding makatuki. Para king kapasalamatan dari Christian Joshua Angeles, Sardas at Luz Medina. Para king anibersaryo ning kebaitan dari Jules BJ Arce Espiritu. Para king espesyal a intensyones dari Emeline Guevara Angeles, Christian Joshua Angeles, Laila Tungul Abiog, Trina Diazon, Maribel Mandela, Michelle Cruz, Melanie Cruz Singyan, Marian Kinzinger, Mary Manet Pineda, Marie Cris Paldeng Sabado, Catherine Paldeng, Pamilya ng Mr. and Mrs. Lening Malang, Jonel Pamintuan, Marites Maristela. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Annalyn Ocampo, Pio Cesario Pingol, Gloria Arevalo, Anwil Rafael Sampang, Nilo Udan, Merla Mangalos, Cherry Cacnyo, Fred Cabalya, at ding sablang kapatadtang masakit. Para king kapayapan daring kaladwa daring mayang nabye, ding kapatadtamong di Norma, Eusebio, Francisca, Emiliano Sr., Celerina, Richard Cabalya, Josefina Masbang, Elaine Nogoy Ingel, Lolita Simon Espiritu, Teodoro Dizon, Federico Imana Jr., Cecilia Gomez, at ding sablang kaladwa kin purgatorio at detang alanang makaganakapa karela.
Anting matong pamilya ng Diyos, may tipon-tipon damungan, king laganigit pa, ang puning anak, ang puning panalay Espiritu, Amen. ing grasya ng ginutapang Yesu Kristo, ing lugod ng Diyos, ating pamakiyagom ng panalay Espiritu, manatili asanang parati kay kayungan. At kaya kaante mo rin. Pakamalan kong kakaluguran, kimit mong kapakumbaban, at king kataymikan da rin kay katamong pilubluban, ganakantalang yan at sisyan ding sablata mong kakulangan, at aduan mo ing kalam ng pakalulu at kapatawaran ng Ginoo, batang maging karapat dapat magmasusi ka rin banal a misteryo. Iyagkas tayo pungining miyag na nagnaning kapanisyan. Magkumpisal ko, King Diyos, sa may payang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mikasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinita, paniga po ko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginutam. Ing Diyos, sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapataw daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. O Diyos, ibararing maluka, inganak mong Yesus, mibay diya busal ming maluka, mapakumbaba at manalik king saop na ring aliwa. Ibuklat mo ring matami puso at gamat, manap parangalan miyangeni anting kekeng ginu at ari, kapamilatanan ning matulaming pamananggap kaya, karing danupan at mao, karing sablang mi paimburisan at malungkot, karing tinakas iba't karing sarili dang labwad, karing kalulu at karing masakit. Bustan mong maging malaya at kusang ing lugod me, kalupaning kamo lubape bakit mo ke kami king anak mo. Matula mo ke sanang tanggapan king alananggang kayarian, amisa dya para ke kami. Itingan po aduan me, king kapamilata ng Kristong Genume. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta Ezekiel. Ginong Diyos nga nang sinabi, ako mismo ing sumese king kakong kawan, at talakong pabren mawaglit, metong man karela, king kakong panimanman. Nung makananong ing metong apastol, alayang pabren mi pampanan, king keyang panimanman, neng makatalakadya, busal ding tupa ng makakalat king pastulan. Makanyan kula namang ikawang, king kakong panimanman, ding kakong tupa. Iligtas kula no karin la paman mi palpal, king oras ning makapalaulap, at king oras ning dalumdum. Ako mismo ing magpastul karing kakong tupa. Ako mismo ing tumayid karela, king karelang pipagpainawan. Ing Ginong Diyos, iya ing magsalita. Panintunan ke ing mebating, ibalit kula ring malilili. Aptasan kula sugat, detang sugatan, at pataban kula retang payat. Ingatan kulangan ding mga taba at mga sikan na katawan. Maging metong kung tune pastol karela. Dikil naman ke kayo kakong tupa, ing Ginong Diyos nga nang sasabi. Atulan ke ing metong at metong ke kayo, at ikawani ko ring mayap, karing marok. Ding tupa, ikawani kula, karing kambing. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalita mo pong pakibat, ing ginuya ing pastol ko, na ano pang kailangan ko. Ulitan tayo po. Ing Ginoo yang pastol ko, na ano pang kailangan ko. Ing Ginoo yang pastol ko, ko magkulang king nanuman. King dikot tamalabong, karin nako papagpainawan. Ing ginuyang ing pastol ko, na ano pang kailangan ko. King makapasno danuman, karin nako daralan. Pagkaluba na akong bayong sikanan. Tatayra nako, king dalaning katuliran, agpangkingkeyang pangako. Ing ginuya ing pastol ko, na ano pang kailangan ko. Misasadyayang pamangan arapan ko, king mismo nga kakit na ring kasalang ko. Buntok ko, kiyayang lalanyan, tula ko, makanyan-kanyan. Pawanging kaya pan at lugod, ilang mamantabi ka na ako, kabang mabibye ko. At king balening Ginoo, manuknangan ko, king kapilan paman. Ing ginuya ing pastol ko, na ano pang kailangan ko.
pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, Karintao, Korinto. King katutuan, sinubriyang mebiyay Kristo, at iya ing katunayan, king dingmete, sublila namang miye. Uling nung makananong king kapamilataning meto nga tao, dinatang ing kamatayan, king makanyan muna mang paralan, impaman yubling miye, datang king kapamilataning meto nga tao. Uling king pangayagom ding tao kangadan, metela. King makanyan muna mang paralan, ding tao sublilang miye, uli ning pangayagom da kang Kristo. Dapot, ing balang metong king sarili ng kabilyan, i Kristo, ing mumuna ka ring sabla, kay ba't detang makayagom kang Kristo, king oras ning kayang panyatang. Kay ba't nanita, datang na ing kawakasan at sakupa na lang Kristo, ring sablang mag-ari, manungkulan, at makikayo pa yan, at ibiene ing kayarian king Diyos sa igpa. Uling sukat yang sumakop ni Kristo, hanggang enala asambot ning Diyos, ding sablang kasalang na, at ibili lalam ng upaya. Ing katataulian, akasalang asambutana, ya ing kamatayan. At potang ding sablang bage, mibili na lalam ng pamanyakop Kristo. Ing anak mismo kanita, ibili ni ing kayang sarili, lalam ng upaya ning Diyos, amibili king sabla, lalam ng upaya. Ating Diyos, ya ing lubos mag-ari, karing sabla. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tapuban parangalan ng maya pabalita. Itangan po, nuan niya ing magmana king kayarian ng David ay patamo, nuan niya ing daratang king lagyo ning Ginoo. Ing Ginoo manatili kay kayo, At kekaanti mo rin. pamamasa king maya pabalita, agpanggang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. Potang datang ni inganak ning dawan timong aring makamal, at ding sablang anghel kambena,
luklukya king mal at trono. Midipon na arapan na ring sablang tao ning mabilog gayato. Kanita, pikawan niya nala karingaduang tapok, antimo ng makanano ing pastol, kakawani nala ring tupa karing kambing. Ibili nala king dane ng wananding tupa, at ding kambing naman king dane ng kaili. At sabyan ning ari, karingatsu king dane ng wanan. Munta kayo Kenny, ikayong pepanwana ng ibpako. Munta kayo Kenny at tanggapan niya ing kayarian na misa diya para kay kayo iba't paking pangalalang na ning yato. Kuling meranop ko at pepakanan niyo ko. Mahu ko at pepainuman niyo ko. Metong kong dayuan at tinggap yo ko karing pibale-baleyo. Lubas ko at pepaimalanan niyo ko. May sakit ko at liningap yo ko. At syuko king sukulan at delawan niyo ko. Ipakibat da kanita ring taong makatuliran. Kapilan Gino, ingikit da kang danupan at pepakananda ka. Umaw at pepainumanda ka. Kapilan da ka ikit meto nga dayuan at tinggap da ka karing pibale-bale me. O kaya lubas at sakara ka pepaimalanan. Kapilan da ka ikit me sakito at syuking sukulan at sakara ka delawan. Nganang mekibat ni ngari karela. Ing katutuan sasabihan ko kay kayo, king kapilan man de patanyo iti king metong karing peka kalulong daily, kareting kapatad ko, kanako yu de patan. Kay ba't sabihan na karetang at syuking dane ng kaili? Dumayo kayo kanako ikayong misumpa. Munta kayo king alananggang api amisa dya para king jablo at karing anghel na kampuna. Uling meranop ko, dapoteyo ko pepakanan. Mau ko, ateyo ko dininan inuman. Metong kong dayuan, dapoteyo ko tinggap karing pibale-baleyo. Lubas ko, dapoteyo ko pepaimalanan. May sakit ko, at atyo ko king sukulan, dapoteyo ko delawan. Kanita tumutol lakeya, kapilan Gino, ingikit na kang danupan, o mau, o meto nga danupan, o mau, o meto nga dayuan. Lubas, masakit o atyo king sukulan, at tingyan da kang sehupan. Nga na kanitang may kibat, ningari, karela ningari. Ing katutuan sasabihan ko kay kayo, kapilan man, pigkaitan niyang seupan ing metong, kareting pe kakalulong dili, ako ing pigkaitan niyang sao. Dedi ulinida, mitabi king alananggang kaparusan, dapot, ding daong makatuliran, mipuntala king biye alanangga. Pakamalan kong bininyagan, ing mahayap ng balita ng gagatang kaligtasan. Papurihan ka o Kristo. Mayapayabak po kay ngayong sabla. Mag-closing ceremony na po nganing Domingo. Pupupusan tane ing liturhiya tamo. Bakit? Because today is Christ the King Sunday. Ing pamupus, ne po? Makaparikilya po iting tauli ng Domingo ning karaniwan na panahon. Kang Kristo ngari. Cristo Rey, ngarapin po ring makatwa. Cristo Rey Sunday. Balikan tayo mo po ing kapalyarian, king kalendaryong pangliturhiya mo king pisamban, na po. Nung agagana kayo pa, nung atatandanan nyo pa, December 1, last year 2019, yung primero ng Disyembre, may opening ceremony mo. That was first Sunday of Advent. Biglat tayo, numpisan tayo, niyang apromero ng Disyembre, niyang milabasan na banwa, ingawsan tamong cycle A, king liturhiya tamo. King kagatamong liturgical calendar. Dapat ngening November 22, Nobyembre 22, mag-closing ceremony tana. Ne po, pupupusan tana ngeni itingawsan tamong cycle A. At king tutuking Domingo, bayo ne. Ing kalendaryong pangliturhiya mo king pisamban, karing kapag masusyan,
King Santa Iglesia, magumpisa ta na naman king mula kanita. Cycle B kanita. Kutang kumo po. O ba't pupupusan tayo ngeni? Kaniting Cristo Rey Sunday, ing kalendaryong pangliturhiya tamo. Bakit? Ot pupupusan tayo ngeni iti. Ing pakibat, natural mo. Uling ingari, yang manari. Ala? Bisa tamot ali, ingari yang manari, ingari yang malilyari buri. Ing tauling amano, kenya pinamangamo. Ing tauling amano, kenya pinamangamo. Ing ebanghelyo tamo po, kaniting solemnidad ng Kristo ngari, pawagana, paganakana kay katamongan, naking kapupusana, katataulyana ning dieta mo, potang may pupus ning misyon tamo, kaya tisulip, kaya tiking yato, at marapta na kingapong gino. Bisa tamot ali, iaing matul kay katamo, nung nano ing depat tamo, pepakit tamo, karing kalupat ang tao, inyang mabiyeta mo. The lesson in today's gospel is very clear that God will judge us in accordance with our reaction to human need. Paganaka mo po, puta palang may pupus na ingbiye mo kaya tisulip at marap na kakingapong gino. E na nakatama na tulan ni ngapong gino nung nano ba itang belwan, gelingan tamo, kabyas ng tamo, inyang mabiyeta mo, ali. Hindi naman tayo hahatulan ng Diyos kung ano ba yung mga naipundar natin, yung mga naipon natin. Potang may pupus na ingbieta mo kay tiking yato, at marapta mo kay ngapong gino, iyang tauling matol kay katamo, hindi niya tayo hahatulan base sa dami ng ating mga kaibigan. No! E nakatamo hatulan ni ngapong gino, nung makanano tamo kasikat, kakilala niyang mabieta mo, hindi naman niya tayo hahatulan kung ano ba yung narating natin sa buhay, o kung ano ba yung estado natin sa buhay. His judgment will depend on the help and love that we have given for our neighbor. Nung nano ba itang saup, nung nano ba itang pakamal, lugod na pepakit mo, pepawaga mo, karing kalupa mong tao, king biye mo, inyang mabiye ka pa. Adwa pong bage, ing pawagana, paganakana, ning ebanghelyo, kaniting solemnidad ng Kristo nga rita mo, lalong-lalo na kareting 3 letrang L, at tutukuya na ning ebanghelyo tamo. What are these 3 L's? The lost, the least, and the last of our society. Mumuna, it must be helped in simple things. Itang simpleng pamagkawang gawa. Nepo? Simpleng pamagkawang gawa. Itamongan po, paniwalan ko, makasawag tamo, basiking agyo na ning puso tamo. Nepo? Agyo tamong sumawo. Basi nung makanano ing kakayanan tamo, agyo na ning pilubluban tamo. Ang giyang simpleng bage, makapagdalayang saya king biye. Neng kahit ing simpleng bagay nga gawa mo, ingagawa mong simpleng bagay, neng kahit yan ing manatadke ka, kingalananggang biye. Pansinan niyo po, mamye kang pamangan, karetang alang-apangan, napakadali, napakasimple. Magbigay ka ng isang basong tubig sa taong uhaw, sa ating ebanghelyo, itong tinutukoy ngayon, mamye kang metong basong danom, king taong mawa. Everybody can do that. Nano po, dinan mo lang imalan. Detang lubas, detang alang isulod. Saguli mo, mabilis, sagawa mo po. Pero, naning pawagana niti, iting simpleng bagay pa magkawang gawa, iting simpleng bagay pa manyaw karingaliwa, potang gagawan mo, pawagana ning ebanghelyo kay katamo, na, emo na pangalandakan pa, nga na. Eta na mangailangan mikropono, eta na mangailangan tarpaulin, eta na mangailangan projector, ban kanita, abaluda mo ring aliwang tao na sinaup ka, ginawa kang mayap, king biye mo, ali, nga na. It must be helped in simple things. Gagawa kang simpleng bagay, makapagdala ng biye, saya iti karingaliwa, ewari po. It must be helped in simple things. Kadwa, it must be help which is uncalculating. Nanimburi na sabihan niti, uncalculating, itang putang sasahop ka, magkalub ka, pigkalub mo, ingkagiwan mo ban sumahop ka ring aliwa, mo nabibilangan pa. Mo nakakompute, asahop mo, buri ng sabihan nita. Alam po ninyo, may mga tao kapag tumutulong sila, wagas sa puso nila yung pagtulong nila.
Itang dawos king pilubluban da na sinawpla. Ako may kilala akong taong ganyan. Misan ating kong kasabi, kakwentuhan, may asawa la. Peksabihan ko la. At sasahog ko po, kay batay ko po bisang payak nalid sa lagyo. Nga ko, nang kaya ko po yung didineke kayo. Nga ko, at no, guruguking karagol sa sahog. Kay ba't rugo ilang mo? No. Mo ngayon na kayo po babang kita na lagyo. Nang kaya makukonsensya ko. O ito yung tunay yung pamanyawop. Tang laos king puso. Nasasahop la. Pero may mga tumutulong naman po. Na potang sinahop la, baluyo. Dapat balo da pa mo ring sabla. Sabihan mo pa. Napasalamatan mo lo. Inapin po rin nga diwapan niyo potang sasahop la. O iniing matsure, makalungkot man pong sabihan. Ipahutang alugda. Yun bang tutulong ako kung iboboto mo ko? Tutulong sila kapag may kapalit ito sa kanila. Metong pong hangaan ko, kabibiliban ko, kaya kay katamong Arsobispo, Yapong Dong Lavarias, yapin po itang pamaging malapit na karing kalulo. Tinghaliwa kay kayo, may kilala de Yapong Dong, kay kami pong pari, kay kaming pastulyo, panenang titimid, Apong Dong kay kaming pari, ing amanong Church of the Poor, ing titimid na pa, nabili na ning obispo kay kami iti, Church of the Poor. Nga na, we should be Church of the Poor. We must be Church of the Poor. Lingapan la, lawan la, pantunan la, puntalan la, sopan la, dinan lang programa, ding pakakalulo ka rin parokyayo. Nga na. At kabibiliban king makay na dapat na ning obispo. Baliyo po, adwa pa mo pong bulan ning milalabas. Inya po nga kung MIG-OIC, King Water Refilling Station na ng Archdiocese, ning kay katamong Archdiocese. Baluye po ing Virgen de los Remedios itang mineral water, na po, water station na ng Archdiocese ita. May kumpisa ko pong MIG-OIC ng September, bulan ng Setyembre. King kamatutuanan po, akamataya na pong Father Herwin Bulawon iti. Ing OIC dati, iamong Herwin Bulawon. O neng, unfortunately, Medea, ing kapatada pari, kailangan kong mangat mo. Kitang bakanting posisyon na. So sinahop ko, may umpisa ko niyang Setyembre. Mali po sa loob ng halos 2 buwan na pagtulong ko, isang napansin ko po, ay yung pagiging permanenteng empleyado ng mga nagtatrabaho sa water refilling station ng ating Archdiocese. Inyang mumuna, may papaisip ko kuwaintin dyan Water station, hello? Dapat contractual lang mo, ring magobra ka rin. Dakal tamo ba ng water stations? Dingaliwa, porsyentuhan lamo, nepo? Nang kay base nung pilan itang apamisalida, ito'y base kung ano yung naibenta nila. Regular employees la po, pero 7, 8 la po, ding empleyadong magobra. King Water Refilling Station ng Archdiocese, 7 kareting 8, grade school at high school graduate la po. Inyang mumuna kuhaintin dyan. How come they are permanent employees, regular employees of our Archdiocese, in our Archdiocese? Baliyo po, balo ko, na yung obispo pala Yapong Dong Lavarias, iya po ing mig permanente karela. King kamatutuanan po, and I confess this, guilty ko kanite. Inya nga balo ko, may rinay ko, king sarili ko, king totoo. May paisip ko, elementary, high school graduate, permanente lang, permanenteng empleyado lang. Pero apigo naman ko po, ungeni mo grade school graduate or high school graduate lang mo. Bakit? Deta mo bang college graduate? Ilang mapapermanente ka rin obrara? Bakit? Deta bang potang-potang undergraduate ka? Ala kang hayari? Ala kang disnan kimbiye mo? Ala, ka mapermanente king obra mo. May tagkil ko kapanamdaman, may rine ko king sarili ko. O hindi po yung tutukuya na ning may pasagi ebanghelyo kaniting solemnidad na ning Kristo ngari Pewaga na ning Ginoo. Wari pekatimid na. Nung nano ing depatan nyo, kareting metong karing kakalulong dili, kamalating dili. Nung nanong depatan nyo karela, depatan nyo na mo naman, kanako, nga na ning Ginoo. Nung nanong eyo depat karela, eyo na rin depat iti, kanako, nga na. So it must be help. It must be help which is uncalculating.
emo nabibilangan pa, emo nalalawan ba. Ita mo po kaya, how do we help? How do we help? How do we treat others when we offer our aid, our help to them? It must be help in simple things, and it must be help which is uncalculating. Sasaup tamo po ba uling balo tamong iti makapagpabanalya? Sasaup tamo po ba uling balo tamong iti pamakilupay a pamakiwangis siya kaya? Sasaup tamo po ba uling balo tamong mapaglunos tamong kalupa na ng Diyos ipa? Pagka nakapuking balang metong kaya katamo, sana po potang sasaup tamo, ding susopan tamo, potang susopan tala, akakit taya sana ing lupa na ning hapong Gino, karela. Talakad kangan pa. Kaya katamo yung ining ipasyag, yung kaya katamong kasalbantayanan. Sasalbantaya ko, king Diyos, ikpang maypayang tatu, dinalang king banwat yato, at kang Yeso Kristo ng anak ng bugtong nga ginutamo, pengagliging upaya ng banalay Espiritu, may bait kang Santa Mariang Birhen, dinasal alam ng upayang Poncio Pilato, may pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubliyang mebye, pepay tasya banwa, makalukluk wala ng Diyos, igpang maypayang tutu. Ibat ka rin, magbalik yan naman keti, ban mo kum ka ring mabiye ampon menga mate. Sasalpantaya ko, king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatao daring kasalanan, king pangasobrang meding mete, at king biyala nangga. manalangin tamo, king ginutang Yeso Kristo, para karing sablang mangailangan, king kagatamong pamakidamayan at lingap, para karing mitatagulaling, king karelang sarili, karing kalulong dili, at para karing tatakot misangkot karete. Karing balang kayo doanan, ngayungan pong maniga po, Gino, gawan mo keng talasuyo mo, karing tao, ulitan niya po. Ginugawan mo keng talasuyo mo karing tao. Para karing saplang me bating king dala ning bera, yaklis ike kang gawan meng matulang tanggap karela ing Santa Iglesia. At ibiya nakakarela at ing mayap ng balita, ba mi kasangkan lang mi, ipanalangin mi keka o Ginoo. Gino, gawan mo keng talasuyo mo, karing tao. Kaya bering sablang tao, mitabi ka ring pibale-balera, ring dakala biktima ning gera at kaguluan ding memalen. Kaya bering anggang taong manuknangan, karing bansang dayuan. Yaklis mikeka, mikamaya plasan ng pilubluban ding tao karela, inya ngaming manalangin. Gino, gawan mo keng talasuyo mo, karing tao. Kaya bering sablang daranop king pamangan, ding sablang kakao king katuliran. Kaya bering anggang magnasang makataong dangal. Yaklis mi ing damdaman mi yasana ing siwala mo karela, inya ngaming manalangin. Gino, gawan mo keng talasuyo mo, karing tao. Kaya bering sablang lilingap, karing masakit at ating kapansanan. Kaya bering doktor, nurse, parmasyotiko, komadrona, yaklis miing akilala rakasana karing mangailangan, mamu at malugod apamaningat, inya ngaming manalangin. Gino, gawan mo keng talasuyo mo, karing tao. Kaya bering anggang makasukol, pauli ning matiberang kapaniwalan. Kaya bering ni pasakitan, ding sablang bihag, ning karelang sama, ning karelang kasakiman, o ning karelang kabiguan, adwan ming itimawa mula, inya ngaming manalangin. Gino, gawan mo keng talasuyo mo, karing tao. Iabe tala mo naman po, karing kay katamong panalangin, dating makatuking kayaduanan. Para po king kaligtasan ng balang metong kay katamo, laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan da, ring kapatid tamong miapektuan, kaniting coronavirus, para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatid tamong mituran kaniting pandemya, at para king kaligtasan da, ring kay katamong ganaganang frontliners. Makanyan mo naman iabe tala, karing kay katamong panalangin ng kapasalamatan dari Christian Joshua Angeles at Disardas at Luz Medina,
Para king anibersaryo ng kebaita ng Jules B.J. Arce Espiritu. At para king especially intenciones dari Emeline Guevara Angeles, Leila Tungol Abiog, Trina Yazon, Maribel Mandela, Michelle Cruz, Melanie Cruz Singian, Marian Kinsinger, Mary Manet Pineda, Maricris Paldeng Sabado, Catherine Paldeng, pamilya ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, Jonel Pamintuan, Marites Maristela, at para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Analino Campo, Pio Cesario Pingol, Gloria Arevalo, Anwil Rafael Sampang, Nilo Udan, Merla Mangalus, Cherry Cacnyo, Fred Cabalya, at ding sablang kapatadang masakit. At para king kapayapan daring kaladwa daring meyang upietang kapatad, di Norma, Eusebio, Francisca, Emiliano Senior Celerina, Richard Cabalya, Josefina Masbang, Elaine Nogoy Ingel, Lolita Simone Espiritu, Chodoro Dizon, Federico Imana Jr., Cecilia Gomez, at ding sablang kaladwa king purgatorio, at detang alanang makaganaka pakarela, ipanalangin tala king Ginoo. Ginugawan mo keng talasuyo mo karing tao, ngayon ipuad wan taming sarili tang kapagnasan. Ding siwalang kaklis ke kami, ding matang manigapu ke kami. Kilala rakasana karela o Ginoo, at haluguran da ka kapamilatanda. Maging malapit lasana ke kami, ngenit manggaman king alang-angga. Amen.
Salakad na. Manalangin kayo kapatid, panangay katamong daon, matanggap ya, arapan ni Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan niya sa aning ginuiting daon, karinggamat mo, king ikapuri at kaligaya ng kayang lagyo, kaya katamong kasaplala at ng mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, darawon miyake ka, ing sakripisyo, agapamilatana, pakikasundo na ing anak mo, ing meto ketawan. Pagdala na sanang pamisan metong at kapayapan ing yato. Itingan po aduhan me, king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Ing Ginoo manatili yake kayo, At kaya kaanti mo rin, iyat nayo ring pusuyo, makayat na no king ginu. pasalamatan dayeng Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan tagang parati, at numan karino ipa Diyos king alangangkat lubos mayupaya. Tilduan meng talapag daw ning meto yato ing kaya kang anak, aginuring sabla. Linyan me king laro ning kaligayan, tanda ning alang kapupusan mong pamangilala. Kaya, king gimpana ng pamagdaon king krus, ya ing dalise talapagugne, ya ing ginanap king kaligtasan me, ya ing sinakop king meto yato. King kayang pamagari king sabla pe pakilala ning tapat mong karangalan, manayi biena ing biemo karing sabla, at layo na ayang pangneke kayong kayariyang alang kapupusan, kayariyaning katutuan at biye, kayariyaning grasya at kabanalan, kayariyaning katuliran, lugod at kapayapan. Ulinita kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit minggegang ligaya, layon makiabe kami kingalangtok ng dang pamamye, kapurian keka, at gaming ang kakanta. Tunay kapin banalo ipa, yung manibadaning sablang kabanalan, ulinita pagparalambumi, ing pabanalan mo sa nareting ayin king Espiritu mo, banbarage kami, mariari ng katawan at daya ning ginuming Yeso Kristo. Bayi ami daon kusang loob, king pamaylasat kamatayan, kinwaning tinape at pe pasalamat yakeka. Piraso ne at binyene karing kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti, ikungan at kananya. Iti ang kanakong katawan, ami daon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't apunan, ginawa na yung kalis, pasibayang pasalamat kay ka. At binyaning kalis karing kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti, ikongan at minom ko kanite. Iti yung kalis ng kanakong daya, ing daya ng bayo at talanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para karing sablang tao. Banketa may patawaran na rin kasalanan, daptan niya iti bilang gabi gaganakan kanako.
Ing misteryo ning kasalbantayanan. Inyang ini gaganakan miyo ipa ing kamatayan at pamanyupli ng mebya ning anak mo. Darawon miya keka iting tinapi ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepaliarian mo kaming matampang talaga darapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbaba ming pagamuha mo, kingi kaming ansa ng mi sulusulo, king katawan at dayang Kristo ti ipuna na kaming anting metong ning balalay espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatuban miganap yaking lugod. Kambe ng Francisco ake kaming Papa, e Florentino ing kay kaming Obispo, Ipasiano ing kay kaming Obispo Emerito at ding sablang pari. Ganakan miya naman ing anak mga norma ay naus mong meko nagetiking yato, antining king binyag meteye kambe ng Kristo, minakayanan niya naman sana king kayang pangasubling mebya. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepay nawan at manenayang subling miye, at ding sablang meyango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kayabe ng Maria, ing Birhen induning Diyos, kambe ng San Jose kayang malugod at tapat ay esposo, kayabe ring apostol at ding sablang santo, Isan Judas Tadeo o kay kaming patulunan at tinupad king malmong kaburian king kay kabaning panahon. Puriyan dakat paligayan kapamilatan ng Hesu Kristong kay kang anak. King kapamilatan na kambenat kaya ibang mayupayang tutu kagumning banal ay espiritu pupurian nakat parangalan manggaan hingalan hanggang. Ganipun ti mga anak nang inampun ing katamong malugod agino maus tamong inikeya karing amanong tiro ng Jesus kay katamo. Amen.
Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon me, ban king kasaupan ing kang pakalulo, parati king may kabos king kasalanan at may ligtas king sablang kaligaligan, kabang manin aya kami, kambening maligayang kapanaligan king panyatang ng Heso Kristong kay kaming talapang apos. Uling kaing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alananga. O ginuming Heso Kristo, sinabi mo karing kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko, babihe ko kay kayo. Emo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, nanelawan mo ing kasalpantayanan ing kay kang iglesia, at pamayapan me, ang ponbilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiye at magari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo, manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya kaante mo rin. Ipakita po ngayon may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kay kayo ang sabla. Ngayon kay katamong malugod at mapaglunos sa Ginoo, Kristo nga rita mo, yung kordero ng Diyos sa milalako king kasalanan ng yato, mapalad na ring mayaos king apuna ng kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, dapat igkas nga mano mo, kumayap nga ako. Katawan ng Kristo, Amen.
Manalangin tamo. Ginoo, pigkalugmay kay kami Kristo, ingari ning sablang lelangan, bilang pamangan para king biye alananga. Sopan mo king biye agpang king kayang ebanghelyo, at idala mo kami king tula ning kayang kayarian. Anong nuyang mabibiye at magari, ngenit manggaman king alang angga. Amen. Siglatangan po. Lata po. Jesus. Mamagtagulaling kang Kristong Hari. Jesus, kawen mo kami king matulak pakumbaban, kakamal harapan mo. Lubos kengan keka, keman maging lubusan keka. Biyak mi, kayagong ke. Sa aking puso mong kapamal-kamalan. King maragula kayalan palad, dakala pong tutu, ding makakilala keka, ading aliwa naman, si kwilda ka, at pepainggulutan, king kekang kautusan. O Jesus, sa mapamakalulo, lulusan mesa po, ing metong at metong karela, at ilapit mesa ng agad-agad, impuso mong kabanal-banalan, maging ari ka o Ginoo. Emo ka ring anak mong tapat, akapilan man, pakinawani keka. Nune pa naman, karetang anak kabulagsak, ape paimburis at tinikos keka. Daptan mo sa king may balik ng miyuman, kimpi bale-bale ng igpara, ban elamate danok,
ampong kalipitan. Maging ari ka naman sa karetang keka dinayo, pauli ning kamalian, o pauli na kaya ning pamikasala. Tarian mo sa yatad tindalan ning katutuan, amponing metong mong kasalpantayanan, banketa, e nabinang lambat, maging metong niya mo ingkawan, lalam ng pamamahala, ning metong mong pastul. Pagkalaman me o Ginoo, ingke kang iglesia, matibe kalayan, at iligtas me king sakuna o nanumang kaligaligan. Ipanabang mo ka ring sablang bansa, ing karatunan ning pamibiyebe, layon daptan mo sa, king misumangit ng panig ning yato, king ala ng aliwang siwalang maramdam, nunemuing mipuri at misaplala indivinong puso, pun apanibatana, ning kaligtasan mi, at makaligaya keka, ngeni at kapilanman, yanasa. Ing oratio imperata. Manalangin tamo. O Diyos sa ipami, lalapit kami kaya kaniting masipit a pamangailangan me. Adwan me kaya kayong kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Ape pasakit na't may kamate na karing dakal at tao. Ipanalangin ming antabayanan mula ring taong mi tutukan manintun panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula ring sablang doktor, ding narsis at ding sablang lilingap karing mi salunan. Pan makasuyula karing masakit kambening belwan at masabal. Ipanalangin mi laretang miyawan na kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alanagang kapaynawan detang meyang unabya. Pagkalam mo kay kaming grasya mo kaniting masakit na panahon, ban magobra kami para king ikakayap na ring sabla, at ban makasahop kami karetang at king pamangailangan. Ipani ka pumikeka, ing patok nangan mo na sana ing pangakalat na niting virus, at ing pangakapos mi karing takot me. Pagkalam mo iti, king kapamilatan ng ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiye ang pon magari kambe mo, king kameto nga ning banali Espiritu, Diyos, manggaman king alang-angga. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlungo kabanal-banala na indu ning Diyos. Emo sana pisawiling aklismike kaking kakulangan me, nunay bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Virhen. Amen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. patulunan ming San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Rested vidas supplemet tum sed sum defectui genitori
Cerito que la jubilación saluso nor virtus coque sitet benedictio prosidenti abutro que comparsit laudatio. Amen. Amen. Dinan mo kaming tinapeng iba't banwa, apan ibataning sablang ligaya, manalangin tamo. Ginong Diyos, kapamilataning miseryo ning kamatayan at pangasubli ng mebye, ning bugtong mong anak, nepat mo ing paman at busking ketawan, king mit mong kapanaligan papasyag miting misteryo king sakramento ning Eukaristiya. Sauban mo kami bandago lalang likading bunga ning dapat mong pamangabos, idingan puaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing dibinong kapurian, mipuring Diyos, Mipuriya ing Diyos. mipuring kasantu-santusan ng lagyo, Mipuriya ing kasantu-santusan ng lagyo. mipuriya Yesu Kristo, Diyos ang pong taong tutu, Mipuriya Yesu Kristo, Diyos at tutuang pong taong tutu. mipuring lagyo ng Jesus, Mipuriya ing lagyo ng Jesus. mipuring puso ng kabanal-banalan, Mipuriya ing puso ng kabanal-banalan. mipuring daya ng kakamal-kamalan, Mipuriya ing daya ng kakamal-kamalan. mipuri Yesu Kristo, King Santissimo Sacramento ng altar, Mipuriya Yesu Kristo, ing Santissimo Sacramento ng altar. mipuring Espiritu Santo ing mapamatula, Mipuriya ing Espiritu Santo, ing mapamatula. mipuring emunanong degula na induning Diyos si Mariang kasantu-santusan, Mipuriya ing emunanong degula na induning Diyos, i Mariang kasantu-santusan. mipuring mapalad at emimusinga ng pangagagli, Mipuriya ing mapalad at emimusingan ng pangakagli. mipuring maligaya ng pangadalabanwa, kaladwa at katawan, Mipuriya ing maligaya ng pangadalabanwa, kaladwa at katawan. mipuring lagyo ng Maria, Birhen ang pongindo, Mipuriya ing lagyo ng Maria, Birhen ng Pongindu. mipuri San Jose ang kalinis-linisa ng esposo, Mipuriya ing San Jose, king kalinis-linisa ng esposo. mipuring Diyos karing kayang Angeles ampon santos, Mipuriya ing Diyos, karingkiyang Angeles, Sampon Santos.
sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Ingino manatili ya kaya kayo, At kaya ka antimuri. at bendisyonan ako nganing Diyos sa mayapayang tuto, ingip pa, ating anak, ating banalay Espiritu. Amen. Ing Santa Misa mayarine, umen ako ngani king kapayapan at lugod Kristo. Salamat, King Diyos.